namungena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. I mean, of course, that gave like gosh. I'm doing, of course, we continue with linka. In relation to competition. Of course, na review reply there ko kwalandin la, and then emakumo ita ikhetelela hi beni mayingande president. So our previous mngamshono, of course, you reporting ku yikombiso ko gagashi shavine rapta ni report na shisho nga ku trend ni believe ku na shona kwa kama start ku i competition and stuff like that, but swi komba na ku gagashi makali ele ku ikanete ni shimisha le henhla swinene. Later on very same day 22 October anga fika endla this live mara ita tera section style na yotunu ku gagashi irindo ku ay competition dai denk. So yeah, ikona raptala ni paki ni lani bangwane ba ndukuni check the comments kwa laba ko ai ko kwancha ke role model ya wena, of which I don't see anything wrong with that. If I'm withdrawing inspiration from the old man, let me be, so be it. He's a human being as well. Kuna bana bafana withdraw inspiration from him. Bako is a role model. I don't see any problem with that. Lokukuruku, bako the competition takagaza, and competition yayo, lokukuruku competition ingenele mali, iba healthy kufika kwini or iba ingari healthy kufika kwini, and loko iba iri competition so vula ku ri Polo Vivo leyi nga xaviwa last year ivi ku va na mun'wana jampa mitimbirhi ku va na Polo Vivo na yafa nga xavangi a fanele a xava Kia. So I meant to work around Chicago, so I wanted to try it. None of us would India as a phone and the far to because I would you know what to converse about in the Zavodi. So look competition I came by me, could school it shame. When she was because I believe I'm chopping a mono he tea locumbe and the chopping a mono him he the recumbe carry. It's something that he should have taken. You know, I had a very reference. You know, competition. Solution and take a look at competition. Usungula na isungule the makan last veda should combat the raid. You know, competition. Sungula laka makale ya golf. Look ashaba golf 8R gagash. Like when the show no impala competition. Look ashaba golf 8R for one phone you say very busy line. Kay post that rep say in the manjin say ki one is here and bana the mata minu kupa. Hinati lujo. And stuff like that. Leswin'wana ngo swi tshika maybe kwa yo swi tsakela maybe yo inspire wa mara ntwini na ku na lalo ku sizela na resort la se ku yila ku na resort ani minkarhi leya gagashi na resort ntwini na ku swilo leswi swa fambisana man. You know Diamond wa ku gagashi na yena is running le 17 le yes is running it but swa relate nyana to some extent maybe swin'wana swo yo inspire wa we don't know mara hala ka movha hala hi kona yi nga yi sungula competition kokwani cakula la ntisi yo yi nga yi sungula even then see landa repta laha of course la inga ngunamula gagashi la a swilo swi kata kaneto yi ngunamula swinene because as sweswi a hi swi reference already anga swi expect ku hi nga yi xava this soon so a boya ku va a xava repta na yena so i competition sweswi wa mbondla yena yini gagashi i competition sweswi nga zela ku tikanetisa ne Stanitlimba nukombela swinitlimba loko ri tani but I realized ku ri n'we PC a mi lavi mi lava ta vona vanhu va ri kuteni even when mina na Grootman la kwanja okay nanguteka nga ku ri wa taking a direction where you still want to what you call mi lata hi lwisa sweswi mi lwisa ku swoho u fuchana na maka ngopfu na swona ni ri me social media na swi kota ku yi analyze vona loko se munhu a analyze social media yini a analyze hi ndlela yi la mi nga tsekaka but ni swi teka kahle mina loko mi kha mi swi vulavula mi kha mi compare ku la kokwani ka ni mfana luya kumbe mi vula mina kwa kokwani ku mina hi mfana mehe a ni la misaveni leyi ni sungule ku ndla swi swa mina before ibile ni nga se tiva na kokwani Chauke na ku ni ta va kusuhi na vona ni swi endle swo tala ngopfu leswi mi swi tiva kwala ka Sbuda I see you, thank you very much. Leswi swo tala ngopfu a ni swi tivi nkarhi lowu a ni khompyuta na mani but lexi ni lava ku xoho
ni nge sungula ti-competition sweswi ni nga na malebvu ni endle swilo swo hlaya swinene swin'wana swa yes swo tala leswi endlini a nga ri ka competition but sweswi yi kona sweswi yona yi kona unfortunately so swo kahlekahle loko ku ri impela like competition yi nga ri kona it means Gagash kahlekahle ka nkarhi wa sweswi a hi fike hi nga swi vonangi laha ku va ku ri na nyimpi leyi ya rap hi yi vonaka leyi that's it because swi vonini vhele na ma-congratulate yena Gagash a kha congratulate kokwani Cawa ku swa rap i swi vonini so unfortunately yi kona hinkwavo le ka yona sweswi yes yi sungule hi fonyonyo yes I agree but hinkwavo le ka yona sweswi ti le ku kombeleni ka power the biggest bosses hinkwato hinkwavo the king ku na king ku na biggest boss a va hi kombe matimba yona hi laha swo vhele hi leswo swa hlamarisa nkarhi wun'wanyana ka van'wana swi hlamarisa because they've been there but what I'm trying to say is that ni nge ti ni ta sungula ti-competition sweswi ni nga mukhalabye a ni nge pfumeli ni nge endli xilo lexi ni ngondlisiwa hi munhu no but ni believer ku ri effort thank you lexi ni vulaka xo ni believer ku ri whatever that I did it out of the heart loko ku ri ku ka van'wana swi fike swi tshama kumbe na lava ndzondaka kumbe njhani swi fika swi va hi ndlela yin'wana so be it na yena ku ri competition you are free to join so ya mali at all loko va no vona ka ti-competition a ni tani lo tatisa ni teka BMW leyi ya mina Benz ni ya fana ku ni na ku xava movha 2 million or something a ni tani lo ndla sweswo kumbe ni top up ni ndle leswi ni lavaka ta swi endla but I'm not there. So okay. I'm doing what is good for me. Ba buletsi ba sadi ba re monna ke vele. Samwa vele. Lo rekelisi. Hayi Gagash anguthi lo ganedeni side ra yena ko ku vele we want to believe him we want so ya ko mavonele vele even then vele ke hita ka timovha ta Gagash ni twa ku tin'wana ti nyamalarini hello ni kha ni hlaya ka Facebook but let's see amkomba ku thakinyana ndhawu leyi mani yes ni ta huma yala ku nga na as you can see a hi vona ku yi kona BMW 330i na yi kona that's it Benz a swi tiva ku yi famba nsati loko mo cheka ti-live ta Gagash we can see ku ri the other Benz yi tala ku va yi tirhisa hi nsati wa Gagash loko hi siku mi parole i tlela ndlwini se wa swi vona ka u tlela handle ma i thyake njhani a wu tlela handle sweswi i tlela ahawuzini i bele mavoko a si mi xayeleni zandla u lala endlini manje lo mixo lo pima lo mi nga mihlomboti sorry a na ha khumbi ndivu raphalalani a ku teka 50 stars lama switi all the way from Phalaborwa a kwini aka 40 wa n'wina va raphalani mi va vutisa ku raphalalani a ku teka 50 stars lama switi all the way from Phalaborwa a kwini aka 40 mi fonela tichomi ta n'wina va ri va maseve wa n'wina va raphalani mi va vutisa ku lama switi yi xavise ku yi repta leyi a Alberton mativana obvious raphalani i tirhaka ka Ford a Phalaborwa fonela sis Peggy a Alberton ku lama switi yi xavise ku yi repta ta ku byela ku this is the biggest boss in the game i ta ku byela wo foya ku yi lava sis Peggy a ka kwene a Alberton loko ni ka information raphalani i ta tiva ku ri loko hi ku na lama switi hi vulavula hi munhu wa njhani you can call ku ri lama switi repta u yi xavise ku yini va ta ku byela hi leyi nsimbi laha yi pakini la i ta ku byela ku ri xisa lexa njhini a swi swa ku tlangatlanga wa swi twa mati ma khwela mati lama Ernest Maphosa na ku vona la 1996 dahlupa ti ratana ti layitela hansi ka swivoni laha la ni bini la ku na xin'wana va ri baja la loko xi presini laha yi endla swin'wana swa ku penga plan yeah it is what it is what it is na ti vona ti-stars laha ni nyikeni ti-stars mi ni komba rirhandzu na swi tiva ku mi la ta yi vona repta la hayi ku na la yi nga ta kona yi nga chavi mbyana loko yi nga tangi kahle swi swa vuhali leswi la xavini ni ta mi nyika feedback ya ku ri how does it perform nicely ni ri sober ni kota ku mi byela ku ri how nice it is fonela kwala mi vutisa mi ku i xavise ku yini a mi byela ku ri hawa i nge swo a nga zanga a nga na vugungundzwani boti luya a nga na swilo swa ku chansa a nga lweli
va ku byela ku a nga lweli ndla swi swa straight mo mi lava auspegi loko mi fona mi ku mi lava auspegi va le kwini alberton va ta mi byela kumbe mi ku mi lava mukhaveli van'wana va le ka va ri mukhaveli va umakwini ka bungeni hayi zovheda akagaxi le ku challengeni ku fika vanhu va lavisisa le it's challenging for real it's challenging vanhu a va ya va lavisisa u kota ku kuma ku movha swi ndlisa ku yini u ya mani because mahungu ya hambanahambana ma vona even online ku xave nsati swi ku yini a yi humi proof a ku huma phepha and stuff like that mara ni xoko minyepelo yo continue so gagaxa nga za humesa proof muzi then tlhe vya hala ka sayiti ra kokwani fonyonyo a swi nga se helela la ka leya 18 hours ago post yi tlhe yi posta yin'wana masiku byebyiya post yi ku post liya yi lava ya rapta again swilo swa proper things rapta yi pfale maka a yi posteni guys a yi posteni kokwani fonyonyo kombisa ku swilo leswi ya yi twa ku hisa ko karhi ntolo like a na faka pfuleriwa ni masipala posta laha a yi posteni swinene swi vonini kokwani fonyonyo a yi swo huwa na vhele tin'wana ti-posta hi ti-referencing ka the previous video hayi vhele vhele kha hetela hi mraka phanda Benjamin president mi nga mahleketa previously hi updating about his house mara hi kombiseni overall ku mraka phanda yi se yi tirheni swinene tidlazi hi vekele mara a ku xota tidlazi dya laha mi nga mi swona la ka switepisenyana laha image leyi ni yi lunghisini a na yi ri ka selfie mraka phanda so ni yi lunghisini video leyi va straight a ku xota tidlazi dya la dyo nghena ka switepisi and stuff like that va yi vona mhaka leyiwa however ku na video yo karhi vhele yi nga fika yi postiwa hi va Nipo projects mi nga ma va hleketa hi vona of course va nga vekelela murhangaphandla tidlazi na leya tin'wani a yi review-ile minkarhi yin'wani kho khale and stuff like that so a hi pfulini hi vona ku update yi ri yini komba leyi as you can see loko hoya hi vhele swo loko hala ka switepisi ku pfariwile as you can see kwalano yi vekele tidlazi tidlazi to durha swinene le ka murhangaphandla so hi nga vula tani ku congratulations to him mvohoya laha swi kahle swinene hungu ka tiofisi nyana vona tidlazi leti nga hungu ka tiofisi nyana vona yi tlhela na dlazi leyi nga la xikarhi a hi tele ngopfu yona badi ya koko sweswi hi kota ku yi vona uploads look dlazi leyi nga la hungu ka tiofisi nyana so as you can see so hi leyi dlazi ya kona la and stuff like that okay i xidlazi xi vitana hi lexi i screen i screen i frameless khale ka TikTok Nipo project lexi number hi leswo ha ri kwale ngopfu hi update an overall view yes I know ku dlazi se yi vekeriwe mara a na ku mi komba na this angle yam because murhangaphandla ni twi loko yi nga hi kombisani kahle ngopfu laha but hi leyi yindlu ya kona in overall loko se khe hi vona jarata in overall dlazi yi vekeriwini but laha yi nga se vekeriwi as you can see muswo jarata khe ri cheka swona ku a ku kahle swinene ku sasekeni ka murhangaphandla swinene nge tshembi no hi le Limpopo ne na misinya hele kahle like a yi bini murhangaphandla yi bini yi tise joni kaya mani switandini look hayi swi kahle swinene hi ba mandleve ra murhangaphandla mi tirheli swinene a swi sasekeni as you can see kwalano okay ni vona murhangaphandla laha hansi yi tirhise pavement leya so like ku tirhisiwe na cement straight ku na difference yi kwini na switina is there an advantage for this lo murhangaphandla ze yini la so yi nga tirhisi switina because ni sure na swa yi ta swi afford I don't know mi nga ni byela kwalaha hansi n'wina mi swi tiva ku if there is an advantage and stuff like that ku ndla so instead yo paketa la switina laha hansi na but swi kahle swinene why you hlwela now kambe mina ndyangu ne okay ukulu ndyangu ukulu njani no la timitara okay ya no istandi isikolo 100/50 awu ngivula ndawo ngikolo njani hayi